Habakran bikila apathai khubor hadian ke jingpun ko buram khamar ko office toy kam juga KSU nakaliang chairman ke neso uba Samuel Jirwa ulam wat lada kani kabil kam shimla yo ai ke jingmenjur hapo ke ying dor bar thau an juga raja sabha hindre gidang dan pat salai tali ke jingpun bana ki bede bakani kabil baga sarkar India kampat pendu pendam setia hado mentamane usamla Lombok Starbell Marngar president ke KSU baru chairman ke neso uba Samuel Jirwa kila sya priang buram ha ki record ke KSU harian biklawan phai na New Delhi barka kinhon ji seng san per thai reulom na kathan chate la mingi balai alam do mintri rangba ka jilla u conrad ke sangma katkum ka jingong jongu ka jingpen bana balapan mi alor ka Foreigners Act 1946 ka ailat ikinong shong shnong na kari Bangladesh banwansa asha ka ne kari jongi ka long term visa ka ailat ikinong shong shnong kari Bangladesh lingba ka visa bansa bon banai badaki snem hapo ka ni kari India bar ka passport entry ka ailat ru yaki banwan rung lai lut sha kari India rong ya kathan sti lam ni ulak kedak syarut yulok mensau batmu banwan banhab hapo kari jungi bara kathan sti lam ni hibro ko bai sasisin ni baga sarkar India katmu ban thombo ringi na sanpo undro posnam hala thai stiram mingi da thombo ring sipai lingba ka afspa hari kemla ban pendam menta ka jing thmu juki kalong ban thombo digi patba ban pha digi patba nang the na Bangladesh ban pulkala madan lut ya hari jungi ya hari pe jungi bari ka thai stiram mingi bro ko bai henry daga jingi yang telilang jong paro hang ni hari jungi lomba ka jingi tre sitom jong paro lala dan pun sange ya kani ka jing thu bisniu jong ka sarkar India daga jingmi jingi paiba daga jingmi jing seng bahalang ban kaneso kanomla bakan tri kamarwei klub dodan kiseng badan ringkat barka kaneso kayo bor bakan kren ya kani kaman kamakta ya kajai pri jungi hadu angti port Delhi tangannya somarwai kanomla benlei henry kadega KSU bat ke GSU hangne po Meghalaya kapo penki wen ibere yibolom ibakhlando bangini le mata kini e brokhoi kum seng tambon ba kimat kijura bangini kendo rewat kini gabil la pensange po raja sabha henry chubata yepi badang dan salai kali ki order bagi notification ki bayre bangini gabil pasarkar India kampat pendu hadu mentah kanan gawai ke notification kepada ibat ke Foreigners Act kar kenai spak sopun riu ikut mi ban ailat ikibriu ikar bangla bagian wan sini sipok keri jungi kanan gawai ke long term visa ke ailat lingba ke visa iki bagian sabun pun penai wan iki snam hang ni sipok keri jungi kanan segawai ibat ke passport entry sini sipok di India ke order ke BGI man ailat iki bagian rung sini sipok di India segini lightly ki notification kidang sa kalau ada notification bar long term visa kidang sa bagindang hak budget terujur bagi niru ini ban pendok pendam nomor kini kem dan borsuk menta haba bil klem ya cakamat kini kem dan borsuk bagin dang long sa kaptu hendrai ke sarkar India kade ban pendok pendam kini di halor kini ginang hab ya cakamat haba ni trei bagan long sendam kajing ada kajing pendek pensa ya kari bar kecak beri brokoi President ka Khasi Students Union usamla Lombok Starbell Marngar habukrana kani ka jalang ulai ku blei ki record bari ki seng bhalang ki blei trelang berkaseng ki bekentu BKF ke GGP ke HNYF ke SSSS ke TULBA ber ki ki seng bhalang ki bla mi shakmat ban persha ya kani ka bill ko ki para record to kaseng ki record jong jab ku ro sobodong kani kamdei ke bakut jong jingile nei ke ding sedang jong jingile untuk gaba kumbu tersawan biang nengni sekmat handai kini kawan kumbodak kejipin kre jong dekot jaburu ladawan kena jing tombo persak ya ke hok ba ikhtiar ya ke terali termeluk kiba kentep po jabin kre jongi bat chatai setai lamingi jong dicek jong dikanot isi pro kawai na kalian jong seng rengkat bat kit jabru kentoblang yang kingalam tukisang balang bafafer insyam dengan ti banjian Siang bani semedan ban peni bakon ke jatuh riu bat kumit khot pasentang jatuh riu nilam kibla kre ban IT la kelok guna kodur nam ta ka peteng ke basawan